Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ubak Pynjulor haka arpu trik Ïing arhajar arpuar. Ula pentip bahaga jengwan selat ke Erïong buat upria ya kejela, Khlad sanggut ke beladono ela kejong kejingim. Sispa andre po Tylli Ïing kila julor lut, arhajar sispa kendai Tylli kila julor malumala, bat kidan rugi opes sarkar ke julor, bat spa hajar arspa andre pulai ngut kipat ba kejela kila syakta na kejingwan lenshop ki bor kamariang. Uli itu bagi sanggut bala Khlad ki kentop ya iway na South Garo Hills, bat arut kidai na ke distrik East Khasi Hills. Bat iway hidup mentah empat ya jengtep idai na kanu ke distrik. Bat uli itu bajan na baru ki distrik ha kejela, kila syakta ha kejinglan shop upria bat ke Erïong. Ndrai ki syakta kambun kidai ke Ribhoy, ke East Khasi Hills, ke West Khasi Hills, ke South West Khasi Hills, bat ke Eastern West Khasi Hills. Ulang bag sarkar kan ay jingerap igilong Ïing ke belado no el kabiit bathon bat ke sarkar kan sa ay jingerap ru igito gilong Ïing ke bela Shah Pynjulor ki Ïing ki sem jongki hagi bor kamariang. Uni menteri ula kenturu ki patba bagi di bandong ki bapet ngor bat bandong ki buhusiar banlat na kanu ke jing mensau ne ke jingyap ha ke jingke jong ke Erïong. Ke amount exactly mentang amla ban batai andre yakini ki kacha house ru ki don la ke jong ke rates ki kacha house ki don approximately ngam do kamau ha mentang I should not give the wrong figures, but it's approximately in somehow around 1 lakh ki don kato kane ups and down but for this we have to follow the norms yakini ka disaster norms we follow, so as per the norms in boy yakini ki jingira, and then from our side we'll make sure also to ensure that as early as possible ban pun yakini ki jingira she ki pai ba ki bashakta knang bakin yo ban pendep yak ek badon kam na lian jungki nisino tho ba hakum kini ki por ngai haka constituency la jongro kanno ki Ïing ki sem ki shakta ting ki local MLA bapli ki hab bear na pla la jong ban fulfill yak tu ki jindon kam jong ki priu te nakata ga daw ngin simkhia na lian jong ki department ban penyo yak e ka yaka ho jong kini ki priu bala shakta knang ba ki local MLA bat kunju kini ki priu kin yo yak e bodon kam knang ba kinum shitom than katkum ka practice hi bangi practice no do munshwa yakini ki basha kta ki ba do yak jing kin sa kandon hi kata ka ji compensation bekin sa receive naga government or maybe from our department and as per norms yakita ka amount begin I compensation will be as per norms they have to fulfill yakini ki norms but don't come.